Uyazi mina into eyangikhipha emajiteni bafethu ngaphuma nje eqekelele ngawo inkomidla yodwa ukuthi emajiteni kufanele uloku manje uloku uzenza irazo uloku uzenza into ethafu uloku uzenza mfethu yabo into engenandaba mfethu into erelax lededela ublood mfethu uzenza into mfethu yabona nje into untouchable into enanchalant hayi bafethu hayi sichalanti thina sichalanti sitouchable futhi ngoba yini ukuba human nje mfowethu uku-experience ama-emotions uku-experience zonke izinto eziphathelene nokuba umuntu sichalanti thina sitouchable futhi siphathwa ngayo-anxiety yabona nje mina angizenyezi ngaloo nto mina ngiphathwa i-anxiety ngihamba i-therapy every week yini ingoba ngiyasazi isidingo sami ukuthi yini mina ngiyazazi ukuthi ngidingani ngaphakathi ngiyazazi ukuthi yini ekumele ngilwisane nayo ngaphakathi izinto ongeke ukwazi ukulwisana nazo ngenkululeko mawuhlezi ungqungwe isikwati samajita hayi ngiyalikhuluma iqiniso vela ngisabulutho futhi angikhathalele yabona nje angikhathalele yabona nje kuthandwa ngithi phuma emajiteni mjita wena phuma emajiteni mawufuna into zakho zikhanye emajiteni ku-fake amajita abeka abantu abo-highlight ama-insecurities wakho njengamajita uthi uyasho ukuthi hayibo bafethu uyazi lento ngiphatha kabi kodwa awukahle ukuziphathisa kwecherry wena awukahle ukuziphathisa kwecherry yini kufanele ukuthi fela ngaphakathi uzowatshela kanjani amajita ukuthi uhamba i-therapy ukuthi wena une-skin care routine wena ukuthi wena une-anxiety uzawatshela kanjani amajita leyo nto leyo yini ebalekile empilweni yakho hayi ngeke bafana bakithi hayi yabona nje umuntu ongazi kahle mina uzokhumbula kahle ukuthi awukazi ungizwe mina ngithi hayi ngisaya emajiteni ngiwathathaphi hayi ukuzwe kuthiwa hayi ulange uyisquad nobani uyiskim nobani anginasiquad samajita mina hayi anginasiquad mina nginazi insizwe engiphilisana nazo eziningi inqwaba ngikwazi ukuconnecta nabantu mina one on one noma nje sibe babili sibe bathathu ayilele ukuthi ke manje sasiyigroup ke manje kududwana ngombhedo hayi mina ngizwe ngomunye umvanda akomunye umuzi angitshela ukuthi angaziconfront izinto ezingiphethe kabi ngaphakathi angixekela ukuthi ngithi ngifuna usizo sichalanti thina bafethu hayi sitouchable hayi ngeke hayi elento yokuloku sethi raza bethu ngidedela ublood bethu uyirakhedi bethu unanchalanti hayi sichalanti thina bafethu siyaxolisa nje ngixolisela wonke amajita achalanti sichalanti thina